MeghalayaPost.news. Hakoi ke jingja accident wei rangbah uladu no sundan yala ka jingem hadian bakakali ka baunya klahab syariat hamakoi bari maudiang hariboy district katkom ka jingte balayo lum laong bakani ka jingja klaja manta ka no phai sngi hakapor kumba sibijiar 4 minute ye hakabagwei ka jeep ka badan yu number ML10 wei no ar nyau balanya do ba rempang sngi bla anrup san senam karta nakasno saidan riboy district kadang mi na makoi bari ban mi sesorok ba hakasnong maudiang laong ba hakati ka por ka kali kalayap kansan reula pyrshang ban peno eka ban yo penim haugia Henry ulaha penban syariat rungkat ketiga kali hadu bola mensaujur bala penkin omar mar sebetani hospital nongpoh na kabentar jing sumar Henry doktor kila pente bola klan no suaban poi hospital na kaliang ki bahyeng kila kerparu ban pelan no e ka postmortem ban hadien bala pendep kat kum ki kendon jongkaan na kaliang ki pulen kila IT no yau te rangba syaki bahyeng ban pendep ya ka jing len yam bakhadu MeghalayaPost.news.